Paul Muthie Munene aikirio ngono na agitwiro kiho kia miaka 11 kuri tariki 1 Dithemba mwaka muhituku ni mucirithania J.A. Kasam thutha wa kuonekana na ihitia ria kwendia bangi. Kurumirira itua riu, Muthie ni acokirie cira riko na kuri tariki 1 mweri wa 2 mwaka uyu ararekererio na bodi ya ciringi 500,000 ni mucirithania Francis Limo guku cira wake ukibangirwo guthikiririo tariki 15 mweri uyu. Itua riu ria igoti ritinaiukio na njira njega ni aikari a Kiruguya. Anazunguka huko Karaine na Kagumo na anasema the connection he has with the police and the judiciary, nobody can touch him. Wakuu wa mahakama wale wako hapa, tuhakikishiwe ile maneno iko mbele ya koti lazima ikue sorted out na justice lazima ipatikane. Aikari aya oroho ni maheanite mukana wa gukana hofaniria igoti muthi wa guthikiririo gwa cira uyu. We have the powers to see our president and tell him that we don't have enough justice in Kiruguya Law Court. Thengia wa kuhofaniria igoti, aikari aya matongoretwo ni mubunge wa Kirinyaga Central Gacoki Gitari ni matharikĩire ceceni ya County Commissioner kuonania matukuya mao. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Monica Kagoni.